Imati 0 godina, biti izvoran, izliven iz jednog dela, ostati ista i cela. A opet, zadržati tu radost, tu razigranost, neumornu želju za igrom, gledati sve kao igru i igrati se, uprkos svemu. Kako? A kako drugačije? Hvala. Poznat sam po tome da kršim obećanje. Rekao sam, samo ću da čitam to što mi kažeš, a moram da prokomentarišem ovu pesmu. Pre dosta godina jedna moja prijateljica govorila: ti nemaš godina, u smislu ja nemam godine. A ja sam razmišljao da li je to kompliment ili ne, da li to znači da se ja toliko detinjac da uopšte ne sazrevam, jer postoji nešto, pošto sam ja studirao psihologiju i neki dva se vjerojatno jesu, da zapravo ljudi koji nisu mentalno dovoljno razvijeni, da nekako stare sporije. Tako da sam ja mislio da to baš možda je kompliment, možda nije. Dok nisam pročitao ovu pesmu koja mi je pokazala nešto sasvim drugo, da to nemati godine, imati 0 godina, da to zapravo pokazuje da postoji u nama neko duhovno jezgro koje zapravo ne stari, bez obzira što naš spoljni izgled se menja. Milica Stojanović je rođena 1983. godine u Nišu, prevodilac je za znakovni jezik, piše drame, scenarije, poeziju, prozu i eseje, član je Udruženja dramskih pisaca Srbije. Tokom svoje karijere napisala je 2 drame i 1 scenarij za dugometražni igrani film. Objavljivana je u ediciji Savremena srpska drama, magazinu Optimist i časopisima Drama, Danica, Art, grupe Akt, Beogradski krug Kredom, Jež, Zeleni konj i neki još neki. U saradnji sa stripskim umetnicima kreira bojanke za odrasle. Na 5. Valjevskom strip festu jedna od njenih ilustracija osvojila je nagradu za najbolju satiru. Svoje pesničke naboje balansira između 2 drame i 3 scenarija za sada. Za sebe kaže da je fenomenalan pisac jer piše o fenomenima. Logično. Živi i radi u Beogradu, svoje ideje i započete projekte realizuje u skladu sa svojim kapitalističkim slobodnim vremenom. Dakle, nemate mnogo vremena za pisanje. Šalo se, ovo je njena prva knjiga, a kad je budete čitali, delovaće vam kao da je 10. ili tako nešto. Ono što treba dalje pročitati, to je recenzija Boška Suvajčića, koja dosta pomaže da ono o čemu razmišljamo čitajući knjigu, da nam se, kako bih rekao, kad se misli stave na papir, onda nam budu jasnije, pretpostavljeni autoru, a i nama koji čitamo. Naslov je zanimljiv, slikovit, obnoviteljka i ništiteljka. Ne ništiteljka što je iz Niša, nego u drugom smislu. Zbirka pesama Hleba i cigara Milice Stojanović žestoko je sirovo autentično pesničko prvenče koje udara snažno, reže bespošteno, kuli nemilosrdno. Zbirka odaje nov, autentičan ženski pesnički glas na sceni satkanoj od blazirane mode i sentimentalno-lirskog prenemaganja. Već sam naslov zbirke, ali i svakog od 3 pesnička poglavlja ponaosob, ukazuje na igrivu duhovitost kao stilsku osobenost lične poetike, ali i ironijsko-satirični otklon prema tradiciji. U zbirci se dramski izoštreno, reljefno, sa smislom za detalj, odaje pronicljivi ženski pogled na muški svet, u kome po svome ćefu živi isključivo muško čovečanstvo. Sad ću da dodam ako se to uopšte može nazvati čovečanstvom, ali dobro. Idemo dalje. Pesma Kopači predstavlja kredo za lirsku junakinju današnjice, koja je primorana da se izrazi krikom u težnji da glasovima, nemuškim, razarajućim, samopovređujućim, omogući da dođu do izražaja u poeziji koja postaje znakovni jezik gluvih za realnost, slepih za boje, izopštenih za društvo. Poezija je imperativ da se ispitaju krajnje granice sopstvenih mogućnosti, da se probudi lirska introspekcija sna, podstakne nagon za preispitivanje, pospeši bolno zadiranje u sopstvo. Poezija je poniranje u telo čustva, u sagorelo tkivo jezika, u glasove koji kidaju paukove mreže banalnosti kojima je čovek opkoljen sa svih strana. Pesnikinja je čudo za sebe i za svet, dete zemlje i zvezdanog neba. Njena istina je bistra, hladna i penušava, samo njoj svojstvena, opora, samopovređujuća. Što iz jezera
osjećanja, šiklja. Otuda je u retrospekciji trenutka sagledana smrt poezije. U sterilnoj sanitarno-beloj odaji stiha, sa ludačkom košnjom kiše, belim kaiševima dana kojima su ruke privezane za električnu stolicu, kratkometražnog filmskog vremena, pesnikinja priziva poslednji nalet božanske svetlosti ili smrti. Kadar je filmski usporen, zamrznut, rakurs gornji, jer rod je njen vaistinu sa neba. Lirski subjekat je ona, ni čovjek ni čovečica, muzika, vilinska, telesni pad, sećanje na lirsku mezgru predela, ljuspa izgubljene nevinosti. Slika je integralna, nema detalja niti vremena za retuširanje. Mali snovi iz detinjstva postaju horor filmovi velegradske odraslosti. Poezija koju piše Milica Stojanović sva je u nepristajanju na sve prisutnu medijsku glupost, lakonsku društvenu površnost, merkantilni izrabljivački kapitalizam, nakaznu i perverznu menažeriju takozvanih uspešnih poslovnih ili polovnih ljudi, Hulja i Nikogovića, jalovih mediokriteta, varalice i lopova, secikesa i prevaranata. Poezija je ipak ženskog roda, od hrabrosti i straha, dubine i svetlosti, od lepote i strepnje, smijonosti i osjećanja, od vrline, od ljubavi, a ljubav je prisustvo svemira u svakoj stvari. Humusa u zemlji, pogleda u vidiku, oblika u prvoliku i posle intimno prebivanje u tajni, u pesmi, kad je žena najlepša. Ova poezija je još sva u dramskom rasvetljenju klaustrofobična, ibzenovska i ne samo u antologijskoj pesmi Nora, scenski orkestrirana. Pozdravimo dakle ovu poeziju koja se u svom prvenstvu oglašava krikom, koja nam kao konobarica u elitnom restoranu prinosi delikatne, istočnjački rafinirane ukuse i mirise, a mi joj se mašamo za telesne obline, koja se ne usteže da psuje i huli i da istovremeno bogotražiteljski voli i prašta. Ima u njoj retke, ništiteljske i obnoviteljske energije i strasti. Pozdravimo dakle ovu poeziju i ovu pesnikinju. Dakle, ovo je zapravo odličan primer kako se u umetničkom delu piše umetnički tekst. Boško Suvajdžić je redovni profesor za narodnu književnost na katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filološkom fakultetu. Boško Suvajdžić je bio prvi predsjednik obnovljenog udruženja folklorista Srbije. Bio je glavni urednik godišnjaka katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima, glavni i odgovorni urednik Danice Vukove zadužbine i član redakcije časopisa Letopis Matice Srpske, Anali Filološkog fakulteta, književnost i jezik, godišnjaka katedre, kao i uredništva edicije Savremena srpska drama, koju izdaje Udruženje dramskih pisaca Srbije. Boško Suvajdžić je upravnik Međunarodnog slavističkog centra, predsjednik je Skupštine Vukove zadužbine i član upravnog odbora zadužbine Desanka Maksimović, član upravnog odbora Udruženja književnika Srbije i Udruženja dramskih pisaca Srbije, podpredsjednik Društva za srpski jezik i književnost Srbije. Boško Suvajdžić je za knjigu Ilarion Ruvarac i narodna književnost dobio nagradu Vukove zadužbine za nauku u 2007. godini, a za knjigu Pevač i tradicija nagradu Mile Nedeljković za najbolju folklorističku studiju objavljenu u 2010. godini. Profesor dr. Boško Suvajdžić je kao predsjednik Međunarodnog komiteta slavista sa saradnicima organizovao istorijski 16. Međunarodni kongres slavista, prvi u Beogradu, sa preko 1000 učesnika iz 43 zemlje Evrope i sveta u kojima se izučava slavistika, što je jedinstven naučni podvig na polju humanističkih nauka i izvanredna promocija srbistike, ali i grada Beograda i države Srbije u slavističkom svetu 2018. godine. Organizatori su bili Međunarodni komitet slavista i Savez slavističkih društava Srbije, suorganizatori Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Srpska akademija nauka i umetnosti. U ediciji Izabrane drame, Udruženja dramskih pisaca Srbije, izašla mu je knjiga izabranih drama Perite o Rion. Jedva sam uspio, vidi se da više radi, nič ne radi, nemam gde da vežbam. Za zbirku pesama Soneti vatre dobio je nagradu zadužbine Veselina Lučića za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu za 2014. godinu, za zbirku Anima Viva nagradu Miroslav Antić, a za knjigu izabranih i novih pesama Napravi vazduh, pečat Varoši Sremsko-Karlovačke,
Dobitnik je i nagrade Ravaničanin Srpske duhovne akademije Paraćin za ukupan doprinos srpskoj poeziji, kao i plakete Simo Matavuć za doprinos radu Udruženja književnika Srbije 2023. Dobitnik je nagrade Zlatni Beočuk Kulturno-prosvetne zajednice Beograda za trajni doprinos kulturi Beograda i Vukove nagrade za sveukupni doprinos razvoju kulture u Republici Srbiji i svesrpskom kulturnom prostoru. I sad, vi ste sad impresionirani, ali moram da kažem još nešto što je mene impresioniralo. Milica je insistirala da se pročita ova biografija na 3 stranice, a profesor je svoju biografiju smestio na pola stranice. Dakle, radi se o jednom skromnom čoveku i ja moram da ostavim mikrofon da aplaudiram i njemu i Kako to da neko ko piše drame, koje je okrenut pozorištu, da se u njemu događa takva jedna drama da počne da piše poeziju? Pa baš zato što se odvija drama. A zašto baš poezija? Zašto baš poezija? Zašto neko se upiše u folklor, evo tu je sad Brašević ima probu i sad svoju dramu rešava tako što igra kolo. A zašto Milica baš poezija? Zato što se odigrava drama. Jer dok se piše drama, nema drame u životu. Ovo se zove cirklus viciosus ili uroboros koji sam sebe grize za rep. Dakle, ponovo, evo, ako se da preformulišem pitanje. Kako je to počelo, Milice, da se ta drama prenosi na papir kroz stihove? Ja svoje pesme prve sam počela da pišem još u svojim dnevnicima, a pišem ih tokom celog života svog. Tako da, nekako, evo sad za zbirku sam pronašla jednu koja se dopala mom prijatelju Miladinu Ševadliću, koji je smatrao da treba da se nađe u ovoj zbirci. To je pesma Starim, a pisana je sa moje 23 godine. Ono što je meni zanimljivo, čini mi se da neke od tvojih pesama imaju priču i da bi mogle možda da u nekakvom poetskom teatru da se igraju, možda je to asocijacija zato što znam čime se baviš, da bi možda moglo da se zapravo poveže nekoliko pesama i da mi na sceni gledamo. Pogotovo što je sad popularno imati teatar u kome se malo govori, a više se, što bi rekao Bora Stanković, to je tišina koja malo govori, a mnogo kazuje. To je zato što se ja trudim da kroz svaku pesmu nešto i kažem. Da to ne budu samo reči koje su tako lepte. Nego da to bude zaokruženo ipak u neku celinu. Pa ako je u tu celinu sagledana i po koja slika, ako se kroz tu celinu eventualno čuje možda i neka muzika, onda je to po meni dobra poezija. Ja sam juče, pokušao jedan eksperiment da vidim da li će se Milica iznervirati, pošto ima jednu takvu pesmu, gde govore neki da liči na Radminu Petrović, a neki na Milenu Marković, ja sam izgovorio te jeretične stihove, rekao sam, ne brini ništa, pročitao sam knjigu, tu si negdje između Radmile Petrović i Milene Marković, i verujte, nije opsovao uopšte. Ali šta si pomislio? Šta pomisliš kad ljudi tako, kad te svrstaju u neku fioku, a to inače svi radimo, tako nam je lakše. Tako nam je lakše da kažemo da neko liči na nešto, bez obzira. Dakle, kako reaguješ kad te svrstavaju u fioki? Ne reagujem nikako na samo to svrstavanje. Da. Meni je apsolutno sve jedno. Uopšte nisam, operisana sam ja od te vrste sujete da sam kao, nego jednostavno smatram da su to imena koja su veća od mene same, koja je od sad izdala prvu zbirku i šta sad kao me upoređuju sa, na primjer, Milena Marković, koja je i dramski pisac i ima drame iza sebe izvođene i naravno znamo uglavnom svi kako poeziju piše, pa onda sada nju da upoređuju sa mnom, meni je to nekako i suviše mnogo za mene. Dobro, znači to te nije te ništa nije, ali u tom smislu, da, razumem. Kako sam ono rekao u pesmi, da se krstiš od bruke. Da se krstiš od bruke sa obe ruke. Mislim, ja sam sad skratio na početku jednom rukom. Tebi je to bruka da te upoređuju sa te, ne u onom smislu da si ti iznad njih, ti si iznad. Da. Pa eto, u sklopu sa
tom temom koja je tema tradicije koju Boško pominje u recenziji, otklon prema tradiciji. To je zapravo ta žena 21. veka koja je u današnjem društvu u najveću ruku neshvaćena, osuđena da živi u nekoj sredini koja je ne razume, koja je izoštavana i jednostavno joj ne dozvoljava da... Milice, izvinjavam se, moram da pitam, što bi rekli, ne samo u 21. veku, pa da li uopšte žena može biti ispaćena? Ovako, ali objektivno? Ne znam, zato što ja živim u trenutku, znači ja gledam, iako gledam društvo, naravno vidim ja ispred neke stvari koje dolaze, ali u suštini se trudim da živim život u trenutku, sada i ovdje. I ono što sada vidim, u suštini ne sviđam se. Boško je pomenuo otklon prema tradiciji, ja bih da definišem šta je uopšte tradicija. Dakle, da se ja ne shvatim kao sada da ja propagiram neki otklon prema tradiciji po svaku cenu, pa ću sada ja to da poništim ili evo, kao ništiteljka, da uništim celu tradiciju. Ne, naprotiv. Ja se trudim da otklonim to društvo koje tretira zapravo takvu ženu koju ne dozvoljava jednostavno da živi do svojih pun kapacitet. Ouroboros je drevni simbol za one koje ne znaju, zmija koja jede svoje reke. Znači ona kako jede samu sebe, tako i raste i to je zapravo taj večni krug, ciklus koji se iznova i iznova ponavlja. Prvi put čitam ovu pesmu. Sad sam je delila pre nego što ste došli. Od muža sam na poklon za godišnjicu braka dobila drago kamenje na štitnje žlezdi, a on od mene čir na dupetu i nervozna ceva. Toliko smo bili gladni sebe, a jeli smo jedno drugo, sve dok se nismo oglodali do srži, kao Ouroboros. Što smo više rasli jednog kraj drugog, to smo se više glodanjem smanjivali. Tom neodoljivom samouništenju prinosili smo žrtve, klanjajući se pred iskonskim jedinstvom, dok su iz rasporenih žrtvenih zveri visila creva sa oltara, iz čijih je vratova ispadalo drago kamenje. Hvala. Meni se čini, Milice, da Ouroboros može biti, brak, ljubav, sve može biti Ouroboros. Pesma Ogoljenost je napisana kasnije i to bi, evo, ja sam ovde, kad sam pravila ovaj predlog za program Delji, shvatila ovu pesmu kao odgovor na ovu prethodnu. Dakle, ko je ta žena koja je dobila to drago kamenje? Ogoljenost. Ja sam potpuno gola išla slepim ulicama, tamo gde najmudrijima nije padalo na pamet. Tražila sam po ispišanim haustorima second handove u kojima su radili nekakvi ljudi, koji su mi nudili svoje kapute, šešire, cipele, suknje. Sve su mi davali za ovo moje ništa. I ja sam potpuno gola oblačila na sebe sve te njihove prnje koje su smrdele na buđi. Uporno sam tražila ono što nisam imala, a nisam imala ništa osim sopstvene ogoljenosti, koja se belila iza zatvorenih rešetaka izloga i obasjavala njihova nakaradna lica. Govorili su mi da je hladno i da za mene brinu, ogrtajući me svojim memljivim kaputima, ali ti kaputi su bili kratkih rukava i u njima se uvlačio mraz koji je lomio kosti. I ti obodi šešira ograničavali mi vidike, krotivši moju raspojasanu bojnu grilu. I govorili su mi da će kiša i da je klizalo, šnirajući mi svoje izlizane bušne cipele kroz koje su plivale fekalije iz njihovih jazbina i usporavale hod po polomljenim pločnicima. I te suknje su bile uske za moje korake ili kratke da bi skrila ova muda, ovolika. Ja sam potpuno gola
navlačila na sebe potpuni zapah memle koji je drao kožu. Tražila sam kroz zamandaljene prozore tračak svetlosti, belji od sopstvene ogoljenosti. I plašila se ogorčenosti kao od smrti, dok su me njome oslepljeni učili da volim sebe. Sad ću zamoliti profesora Boška Suvajčića da on zapravo ono što je napisao u recenziji sada dalje elaborira i da vidimo zašto je to sada otklon od tradicije, jeste ili nije i kako ovakva poezija, kako ste vi doživjeli ovu poeziju s obzirom da mene istovremeno privlači i plaši. Osjećam se kao leptir koji leti prema svetlu, ali nije sigurno da li će ga to svetlo spržiti kad čitam ovu poeziju. Izvolite. Hvala najljepše, pa evo ja da pozdravim sve drago mi što sam u Nišu ovim povodom. Postoji tu jedna greška u ovoj recenziji, piše 3 poglavlja, ima ih 4. To je zbog toga što sam ja pisao recenziju kad su bila 3 poglavlja. Pa je onda došlo do preraspodele pa je ostalo, ali mislim to nema veze. Pa kad kažem otklon prema tradiciji, malo je to možda previše istaknuto, jer u suštini, ja sam rekao satirično ironijski otklon prema tradiciji. Sad postoje se pitanje šta je uopšte tradicija i na koju tradiciju mislimo i koliko ima tradicija i ja čak mislim da je Milica Stojanović potpuno u duhu tradicije, nečega što vrlo često pežorativno zovemo žensko pismo. Dakle, ovo je jedna hrabra poezija, ovo je jedna ženski hrabra poezija, to ste i čuli ostalo. Ona uopšte ne preza od toga da opsuje, da masno opsuje, da prokune druge i sebe, da moli, da to je napisao da huli, dakle to je, sve to ima jednu umetničku, kako da kažem, funkciju, to ste nije lako, vi ste stavili negdje na ruku, na ivici, da skliznete u banalnost, u opsenost, da kažete pa šta je ovo, mislim ovo je, skaredno i tako dalje, ne, u suštini, i zato sam i napisao, to se malo, citiram Milorada Pavlovića, našeg velikog pesnika, sa tim obnoviteljka i ništiteljka, to ništiteljka, to je njegov, ništitelj i tako dalje. Ona zaista to, Milica, zaista to tako radi. I na neki način ona i obnavlja i ništi u tom obnavljanju. I ona obnavlja nešto što je zaista najdublja neka emocija, koju smo vrlo često zaboravili u našoj užurbanosti, svakodnevici. Često smo zaboravili na te emocije, tako da ovo uopšte nije, i pored tih elemenata i satire i ironije i, kako da kažem, kritike društvenih anomalija i svega što stoji tu, ono je u suštini po meni zaista duboko, možda ne u celini, ali u najboljim trenucima duboko metafizičko, zadire u osnovna pitanja kojima se ne bave samo pesnici, nego se svi mi bavimo na neki način. I ako pogledamo tu žensku hrabrost i žensko pismo, mi ćemo se možda setiti, setit ćemo se, tu smo, setit ćemo se, Milica me pitala danas, pa sa kim da me uporediš ako je ovo prva zbirka? Pa ne moramo sve porediti, dakle ako pogledamo tu žensku hrabrost, je tako? Sjetit ćemo se da je još, recimo, monahinja Jefimija, na primjer, u toj poetici srednjovekovnih žanrova u kojima je ona stvarala svoja dela, ostavila možda ako može tako da se kaže, najličniji izliv tuge, najemocionalniji, najprisniji te materinske tuge u svom tuženju za mladencem Uglješom. Naprimjer, od Jefimije preko, ne znam sad, možemo tu ići na narodne pesnikinje, da tako kažemo, Slepu Stepanijevu, zatim tu su Slepu iz Grgurevaca, koje su posebno lirski i ličnim tonovima označile kosovski krug pesama i dali tu tim epskim događajima jedan lirski prizvuk, jedan baladičan ton i naravno drugih pesnikinja.
Pa ako se svetimo, recimo, Milice Stojadinović Srpkinje i njene prilično tragične sudbine, pa Anice Savić-Rebac, pa ako se prisjetimo, na primjer, naših dana i sjetimo se jedne od najvećih pesnikinja sa Kosova i Metohije, Darinke Jelić, koja je svojim životom potvrdila svoju poeziju, koja nije htjela da napusti Prištinu, dok nije morala da je napusti, umrla u najvećem siromaštvu, a napisala jednu od najlepših pesama, ne samo sa tih prostora, jednu od najlepših pesama koja je istovremeno i ljubavna i rodoljubiva, Dečanska zvona. Sve su to u stvari hrabre žene. Sve su to žene koje su izašle i iskoračile iz nečega što je bio horizont očekivanja. Dakle, u tom kontekstu, naravno, kad govorimo o današnjoj poeziji, pominjana je ovde sjajna Milena Marković, pominjana je i Radmila Petrović, čiju ja poeziju poznajem manje, ali može biti pominjana i Radmila Lazić, na primjer, posebno iz rane faze svog pevanja. Milica je opet autentična i svoja. Ona nije ni jedna, ni druga, ni treća. U kom pravcu će se ona razvijeti dalje kao pesnikinja, ne znam. Mislim da ne zna ni ona, a možda i zna. Ali u svakom slučaju, ove pesme deluju kao da su nekako napisane odjednom, iz jednog poteza, kao kada ona je slika i u jednom potezu nacrta tu figuru. One su, međutim, u, kažem, najboljim trenucima, vi ne možete da verujete da je to prva zbirka. Jer je to odlično, to je srezano, to ima pointu, to ima tačno mesto na kome vas udara, gde treba da vas udara ili vas ne udara, ako niste za udaranje, jel? Ali u svakom slučaju ona to ima. Dakle, ona ima nerv pesnika i tu nema šta da se priča. Ima i dramski nerv i to ništa nije opet čudno. Ako uzmemo još od Šekspira do naših dana, na kraju ovih dana smo ispratili najveće među nama, Ljubomira Simovića, koji je bio kako pesnik u dramskom stvaralaštvu, tako i u stvari dramski pesnik, odnosno bio je dramatičar, dramaturg, kako hoćete, u svojoj poeziji. Dakle, sve je to u dijalogu, u, kako da kažem, scenski postavljeno, postoji kontekst, scenografija i, naravno, neponovljivo. Milica zaista ima sve te elemente i te kvalitete da postane vrsna pesnikinja. I ona je u ovoj prvoj zbirci to pokazuje. Mnogo je tu, kako da kažem, određenog, pa može se reći bunta. Pomenuti je Branimir Johnny Štulić, koji je možda jedini idol koga sam ja u životu imao, pošto je on iz moga vremena, verujem i kolega, tako. I Johnny je imao to, i zato je, ali nije imao samo to. Ne može se samo na tome graditi, ne mislim karijera, Milica ne želi da radi karijeru, ali je autentična jedna pesnička, tako da kažem, sudbina. I u tom smislu mi se čini da ispod tog bunta, tamo gde se vidi ta neka vrsta, recimo u ovoj pesmi gde se pominje monah, to je, ili se pomozi mi, to je Društvo za zaštitu životinja, čućemo to večeras. To je sjajna pesma, monahu je umro otac, sin i tako dalje, i kad se čuje Uroboros ili Šakti, recimo, tu imamo i prosto različite religijske sisteme. Tu se vidi da ono što se u ovoj poeziji, kao i u svakoj poeziji traži, jeste iskrenost, jeste jedna kako da kažem, emocionalna dimenzija, jedna potreba za, naravno, ljubavlju, ljudskošću, pravim odnosima, autentičnim odnosima, gde će se sresti ne maska i maska, nego taj ogoljeni ja i ogoljeni ti, gde će se stvari nazvati pravim imenom, a društvene anomalije će se posebno istaći bez ikakvog zazora, bez ikakvog skrivanja, sve ono što boli lirijskog subjekta, da tako kažem, ovde će se iskazati. Posebno je provokativna ova pesma koja počinje stihom Zovu me srpski hese, ženski Vukovski. Ona je provokativna, provokativnija ne može biti, zaista je kao Vukovski, ali je odlična pesma. Odlična pesma. Tako da,
Kad pogledate i strukturu zbirke, ova 4 ciklusa, vidjet ćemo da se poigrava Milica Stojanović i to je također jedan veliki kvalitet. Ona jeste i verovatno prvenstveno dramski pisac i scenarista i neko ko dramski vidi i gradi likove, gradi karaktere, ona vidi tog nekog koga hoće da nam dočara i to radi na različite načine. Tako da je taj pojam igre veoma važan za ovu poeziju. Dakle, ona se poigrava sa rečima, značenjima, sobom, drugima, osjećanjima, to ide u jako širokom rasponu i ako pogledamo opet tu našu pesničku tradiciju, opet ću reći to nije otpor prema tradiciji, Milica je sva u tradiciji. Naprimjer, Vasko Popa je imao taj ciklus igre u kome je u stvari na najsuroviji način objašnjen mehanizam koji uništava čoveka, koji melje čoveka, a sve pod firmom igre i sve u analogijama sa u stvari onim dečijim igrama koje, na primjer, beleži Vuk Karadžić i tako dalje. Dakle, veliki Vasko Popa je, igrajući se sa pojmom igre i sa nečim što su brojanice, razbrajalice i tako dalje, dočarao svu strahotu sveta u kome mi živimo. I ja se slažem sa ovim što je rečeno, Milica u svojoj poeziji često upravo ide od toga što je groteskno, što je poetika ružnog i ponekad strašnog. To što negde na slutima iza tih stihova zaista deluje strašno. Ali nemojmo se plašiti, ja mislim da u ovoj poeziji preovladava ta prava, ajde neću reći ženska, potreba za ljubavlju, za lepotom, za dobrotom na kraju. Jer sve ovo što vi čitate, recimo, kao u pesmi Super riba, na primjer, sjajna pesma, ili Ništa lično, samo bezlično iz tog ciklusa, na primjer, Kad je žena najlepša, sjajna pesma. Zar žena nije najlepša kad proviri iz gnezda, podgula od jutarnjih mamuruka, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ovdje vidimo u stvari da imamo tu potrebu koju često zaboravljamo za tim da izgradimo nekakve prave odnose, trajne odnose, da razumemo i drugi sebe, da budemo prema drugima bolji, da budemo prema sebi bolji i otuda meni se čini ta dimenzija preovladava. Eto, ne znam da li sam odužio mnogo, nisam mogu još da odužim, ali neću. Ali neću, zato što mislim da je važno da se čuje što više od ove poezije. I posebno mi se čini da je ta potraga za Bogom u ovoj poeziji, zato sam napisao bogotražiteljska. Možda je to prejako kad vi čujete ove stihove koji zaista između psovke i ponekad i tako dalje, ali u svemu tome se vidi potreba jedne duše da pronađe sebe u svetu koji često postavlja takve prepreke i takav kontekst u kome ta duša ne može ni da se prepozna, ne može ni da ostane okaljena i zato ima mnogo biblijskih asocijacija. One nisu vidljive na prvi pogled. One nisu, kako da kažem, nisu tu da bi opsenile prostotu i rekli evo ovo je jedan načitani pesnik koji čita stalno i zna svašta, nego su tu da pokažu da zaista ta mala čovečija potreba, ljudska potreba da bude spasen na neki način, da je nešto što je važno, jer ako se spase sebe, ta duša, i ako spase sebe, taj čovjek i taj ljudski subjekat, onda će i svijet biti spasen. Posebno ove pesmi Margarita. Gospode Bože, oprosti mi što sam iz tvojih ruku pobjegla u obor sa ubesnanim svinjama, da se valjam sa njima po blatu. I sad, neću čitati do kraja, Margarita na latinskom znači biser. Rimljani su preuzeli od Grka ime Margarita, što je istovremeno bilo ime i za ljubavnicu. Eto, mislim da je, kažem, između različitih osjećanja gradi se jedna poetika, gradi se jedan autentični pesnički rukopis. Stoga ne treba porediti ovu zbirku ni sa kim i ni sa čim. Mislim da će, ako nastavi ovako Milica,
u svom dramsko-pesničkom senzibilitetu napisati i mnogo bolje stihove i da će sa njom porediti mnoge druge. Hvala. Ove prve dve pesme iz ciklusa Sreće to narod povlatiti, Kopači. Ja sam, kako sam čitao pesmu, pisao po jednu rečenicu kao asocijaciju na svaku pesmu i to neki deo stiha. Recimo, Kopači, napisao sam poveruj u sebe. Zatrpavači, ne zaslužuješ da ikada posumnjaš u sebe. Pa onda, odjednom sad, dok je profesor govorio, pada mi na pamet da ovaj četvrti ciklus iz šupljeg u razno, da zapravo je on vrlo blizak tradiciji, kako našoj srpskoj, tako i recimo tradiciji Dalekog istoka. Neke pesme nisu haiku, ali su tako kratke. I recimo, ono što hoću da pitam, ali da prethodno pročitam jednu kratku pesmu da povežem sa tim, kad kažeš poveruj u sebe, ne zaslužuješ da ikada posumnjaš u sebe, ti razmišljaš šta ćeš odgovoriti, da li ti to hrabriš sebe ili hrabriš naš čitaoce ili hrabriš, što bi rekli, i čovečanstvo. Prva pesma u tom četvrtom ciklusu je motivaciona. Zvuči zaista kao srpske junačke pjesme. Brate mili čuda velikoga, kad se Milica uhvati vežbi, 2 se dana junakova, 3. dan pogibe od sebe. Zar nije to ovako junačka? Koga ti hrabriš u stvari, Milica? Što se tiče ove Kopače i Zatrpavača, prvo na to da odgovorim. A ujedno i na ovo drugo pitanje. Ja sam napisala prvo Kopače, zato što je to u stvari bio moj bunt prema svim ovim, nazovi, motivacionim govornicima koji apsolutno veštački pumpaju tvoj ego i sada svi vode računa o tome kako izgledaju, svi radi na samopouzdanju, svi su samopouzdani odjednom, svi su eksperti naravno. I ja sam izričiti protivnik toga ako se ne krene od sebe. Znači, ne možeš sve, ne možeš i ja, koja hoću da budem i dramski pisac, i esejista, i scenarista, i pesnikinja, i šta sa stripska scenaristinja. Ne može. A pogotovo, iako kažu da je sve dobro, sad to drugi kažu, ali s druge strane imaš celo društvo koje sve zna, u sve se razume i svi su eksperti, a nikad se ništa ne zapita. Znači, to je ono najgore narcističko društvo u kome, nažalost, živimo i iz koga polako izlazimo i ulazimo u psihotično društvo. To je ovako još zanimljivije doba koje ne ilazi, koje najveće traje. Ja sam napisala upravo iz te potrebe moje, čekaj za čoveče, zar se ti nikad ne zapitaš nešto? Ceo život kopaš po sebi ti i onda kopaš i kaže, u jednom trenutku dođe i kaže, nema više šta, nema. A s druge strane gledaš celo to narcističko društvo koje u životu možda sebi pitanje nije postavilo. I ono kao tako dela. Tako da se sada sve više trudim da, manje sada misli, više dela, jer toliko toga imam da kažem da stvarno više nemam vremena da kopam po sebi. Ja ne smijem, Milica, da se zapitam da li išta vredim, jer bi me odgovor možda razočarao. Dakle, tako, većina ljudi ne sme da se zapita. To je suština. I bolje ići kod life coacha nego, recimo, promeniti pedere na kauču, koji inače su možda neophodniji nego Ne, ja mislim da je najveće rešenje brinuti u redu i rasporedu kreveta i ormara po feng shuiju. To misliš da ti donosi najveći uspeh u životu, jer kako porediš to sve tako. Feng shui ti određuje život. Tako je. Bilo bi dobro da sad čujemo Društvo za zaštitu životinja. Šta ono misli o tvojoj pesmi Društvo za zaštitu životinja? Šalim se, nego da čujemo pesmu. Pa misli Boško, ja sam nju htjela da pročitam zbog njega, zato što mu je to možda i omiljena pesma. Da. Tako da je to zbog njega, jer s obzirom da je čovjek došli iz Beograda, molim. Da bi čuo ovu pesmu. Izvoli. Društvo za zaštitu životinja. Na konto Feng Shuija, Tai Mai, Mao, Shaolin, i tako dalje. Lao Tse Tung. Enso i to.
Monahu se pre 3 dana upokojio otac. Nije pokazivao nikakve znakove žalosti i tuge. Kaže, tako je odredio Bog. Nije prošlo 40 dana od kako su seljaci otišli da okopavaju kukuruz. Umrla im je ćerka Jedinica od nepoznate tropske bolesti. Kažu, postoji mogućnost zaraze, a kukuruz ne sme da propadne. Ti se žderiš kad ti se u akvarijumu izvrne ribica. Plaćaš krematorijum za uginule pse i pačićima staješ na putu, dok vatrogasci vade podavljene mačiće. Ti se protiviš eutanaziji pobesnelih pasa i doniraš društvu za zaštitu životinja, a ne znaš da vrednost nečije smrti merilo je tvog ličnog raspoloženja. Jer otkud toliki sirevi na mišolovkama u tvom memljivom podrumu i trag krvi sa polomljenim nožicama na sveže okrečenim zidovima? Društvo za zaštitu životinja ne zna da nosiš bundu od kremiranih činčila i da je ikra najbolji izvor proteina. Kažu, ti pačići su najbolji u Pekingu kada se preliju sosom od višanja. Dok oplakuješ svoje kućne ljubimce i tetoviraš šapice u kušiju, 6 male dece sedi za stolom i klati svoje nožice, dok se proja peče u Rerni i dok se monah moli za spasenje svih nas. Čini mi se da zapravo ne baš tako lako, ali da Milica to uspjela. Da je njena knjiga pesama iz jednog komada mermera. Kako je to uspjela, ne znam. Dakle, nije ono klesala jednu po jednu pa ih spajala, nego je odjednom isklesala celu knjigu. Da čujemo onda pesmu sljedeću, Fonetika je čudo. Pa, Društvo za zaštitu životinja kao i Fonetika je čudo, iako je pisana potpuno drugačije. Ja sam je namjerno odabrala za čitanje, zato što se dosta često pominje ova zbirka i kao satira i kao ironija i kao neki sarkazam, pa eto ne bih mogla da održim ovu promociju, a da ne kažem jedno, eto tako. Da ne bude fonetike. Fonetika je čudo. Kad kažeš piliti me se susamom, da li te to tera da namestiš usta koliko košta dupe? Pitam se kako bi ti legao jedan podvarak sa papcima na tim viršlama punjene sirom. Da li bi ti ukus avokada bio isti da se zove, na primjer, goveđi jezik ili sarma sa kupusom? I kome se uopšte kućiš dok učkuričeš rkova, puter i razvlačiš reči ko kore za bitu? Kada kažeš grilovani losos, da li se osjećaš nekako odvažno dok mu skidaš kožu? Samo da je hrskavo i rešivo. Kao slanina na Cezaru oko koje se i dalje vode bitke kako je nastala. Kako su preslatke rovnice od karpača i tortellini sa listićima pistaća, bez glutena i laktoza. Kažeš, jer voliš da te navodim, da pljuvačne žlezde liju suze po meniju, dok sanjaš o tome da postaneš vegan. Kada kažeš gambori sa pireom, tartufima i tostiranim bademima, pa otežeš reči i šopiš usta sa kojih vise stalaktiti od karmina, a ja se sve u sebi mislim. Za početak jedne ladne pihtije i trljana salata, a posle toga pasutre vranac i teleća glava u škembetu ili škembići na žaru. I za kraj turska kafa zbog creva
Sere vam se na fine dining. Ova pesma koju sam upravo pročitala je pisana iz svih mojih mogućih frustracija prema restoranima u kojima sam bila prinuđena da radim. Naravno u Beogradu. Pa eto, s obzirom da sam sada u Nišu, to su s jedne strane niške kafane, a sa druge strane su tu ti fancy elitni restorani u Beogradu. Da, tako, to je taj kapitalizam. S koje strane sam očigledno iz pesme. Da. Meni se čini da ono što imamo u drami Pokondirana tikva imamo samo na manjem prostoru u ovoj pesmi. Ne znam, profesore, da li nisi... Kad već pominjem dramu Nora, ja sam Nora i stanujem u kućici za lutke, na kraju uske neasfaltirane ulice, pa onda imaš tih, ja sam neprijatelj naroda, imam terasu, dakle imaš tu praktično sa Ibsenom jedan dijalog, to znači da voliš Ibsena, da pišeš nešto u tom... Pa volim i taj... Volim i taj tekst, pogotovo zato što sam ja napravila paralelu iz te drame, Nora je Lutkina kuća i ovu pesmu. Ne može se sad odvajati, kako se ono kaže, meni su moje pesme kao deca, kako kažu pevačice, i ne mogu sad da odvajam neku pesmu, i što bi rekao Mile Petrović svojevremeno na Niškom jazz festivalu, kad sam ga pitao kako uspio da prebaci neke pesme na džez koji su baš romske narodne, on je rekao 7 dana ništa nismo mogli da uradimo, onda meni i sinu kako da prebacim na džez jednu, pa drugu, pa treću, pa sve i prebacismo, i Ivan Blagović reče, ljudi pa vi svirate nenormalno. To je bila pohvala, a ja onda, naravno što ga snimam za Radio Niš, kažem, ja punk, Robot Kolo, znate Robot Kolo, on me pogleda kao najveću budalu, kako sam uopšte mogao tako nešto da pitam, i kaže, Robot Kolo i Japanka, to su naši klasici, to se ne dije. Dakle, sve može da se prebaci u jazz, ali nikako klasici i Robot Kolo. Čudni ljudi. Meni se čini da je ovo 0 godina i čudni ljudi, to su klasici za mene i to ne sme da se dira. Smem da pročitam ja. Čudom su se čudili neki ljudi kojima ništa nije bilo jasno. Znam mnoge koji su kroz život prolazili čudeći se i kada bi naišli na neke različite od sebe, bolje od sebe, naravno, uvijek bi na pitanje kakav je odgovarali, pa malo je čudan. I ti ljudi bi donosili odluke i ti ljudi bi palili lomače i osuđivali na giljotinu, a sa nje su trebale da se kotrljaju jedino njihove glave. Čudna pesma, žestoka, i ja ću se uzdržati od tumačenja ove pesme, da ne bi rekao nešto zbog čega se čovjek može da se nađe na nekom čudnom mestu. Tako da, profesor, izvolite. Da se ja nađem. Pišete nešto za drug. Nešto da... Svi se nalazimo na čudnom mestu, kad smo već kod toga. Ali dobro, meni je upravo Nora zaista favorit zbog tog čudnog mesta i zbog toga što je zaista Ibsen taj koji pokreće to pitanje i, kako bih rekao, mislim da je Milica Stojanović baš ubola tu atmosferu i ta kućica za lutke i taj iskorak iz nečega što je Uroboros ili krug koji se stalno vrti u istom i iskorak iz nečega što je zacrtana stvarnost. Dakle, hoćeš ti da pročitaš Noru ili ja? Mogu i ja, da. Inače, to smo objavili u Danici Vukove zadužbine, kao možda tvoju prvu pesmu, ne? Danici, da. I zaista je osnovno čućite. Nora. Ja sam Nora i stanujem u kućici za lutke, na kraju uske, neasfaltirane ulice. Toliko uske da posvađa svaki put komšije kada se mimo ilaze. Ja sam neprijatelj naroda i imam terasu sa koje ne lete kamenice na put, koji zalutali putnici nezgrapnog hoda gnjecaju blatu do kolena.
Sa nje se pruža pogled sve do kraja ulice, kojom ne prođeš, a da ostaneš čist kao čipkane, uštirkane zavese na prozorima koje pomeraju kućni duhovi. Ja sam Nora i nemam čipkane zavese. Gledam direktno u oči nebo i mrak koji jede reči iz utroba žena što ćute, grabljivcima međa za opšte dobro. Za sve je kriva ona, tako kažu, a mesta za proširenje više nema. Zauzela su ih bašte paradajza i improvizovana strašiva od rita. I kad smo kod Nore i dramskog stvaralaštva, možda da pitamo Milicu šta je u planu. Drama Dobri moji je objavljena u savremenoj srpskoj drami. I sad znam da pišeš scenarija i da pišeš i jednu dramu, pa možda da čujemo nešto o tome. Drama Dobri moji je objavljena u ediciji Savremena srpska drama i dok se još nismo ni poznavali, ti si mi napisao recenziju, tako da sam ja u stvari odmah posle toga upoznala te i hvala vam na tome. Što se tiče scenarija, sada pišem scenariju za dokumentarni igrani film koji govori o jednoj mladoj šnajderki koja pokušava da se probije u svet mode i zaljubuje se u, naravno, majka mi je šnajderka. To je već mnogima poznato. Da je vaša majka Romi Šnajder. Ili Marija. Zaljubljuje se u modnog stilistu koji je tako sav svilenko i koji zapravo predstavlja taj Beograd pun sjaja, glamura, lepih ljudi, fasadiranih lepotica. A zapravo ta gala ili galatea, pošto se zove Beogradski Pigmalion drama, ta galatea mi zapravo predstavlja tu namučenu Srbiju, radničku klasu i naspram te nove buržazije. Gala dolazi u Beograd sa svojim ježnjačkim naglaskom koji namerno predstavljam kao najzdraviji zapravo deo društva, dok gore u Beogradu među svim tim ljudima imamo društvo koje govori nekim novim, potpuno izmišljenim jezikom koji niko ne razume, a ni oni sami. To je ovaj anglosrpski ili srbliš, kako ga zovu. Da, imaš jednu pesmu. Pa ja pravim sada rečnik koji sadrži, evo, Snajka može da mi pomogne, ona je mlađa, overa, čiveri i razni, daj neki predlog. Virtue signaling. Yes. Tako da eto, tu pravim, igram se tim jezikom. Mene interesuje, eto, napišeš odličan tekst za pozorište ili scenarij za film, ali kako da se sad stvarno to snimi, kako da se doći do pozorišne scene? Mnogo je teško da se čitao pozorišni roman Mihajla Bulgakova i svi znamo da je Bulgakov genij danas, ali u vreme kad je živeo, iako su dali da je genije, iz političkih razloga su ga stanjali u stranu i onda se događalo da jednostavno bukvalno nema šta da jede, zato što se ne igraju njegovi tekstovi. Kod mene nije u pitanju, niti sam ja genije kao Bulgakov, a niti niti je to razlog, politički razlozi nisu, znači ja sam protiv sviju, ne podnosim nikog, tako da uopšte nemam potrebe da se izjašnjavam politički. Ali kod mene je drugi problem u pitanju, a ja mislim da je to problem većina pisaca, da kad nešto napiše, da on smatra time da je on završio on sada sa svojim rukopisom i on sad dalje nema šta da radiš. Da sve to što ide posle toga, a to je da se nudi tekst, da se upoznaju i ti reditelji i ti producenti i da se nekako širi taj krug ljudi koji bi eventualno mogli da realizuju taj tekst. Mene lično, a ja verujem i većine pisaca, sve to mrzi
Znači kako ti samog sebe, ti sve što si imao da kažeš, ti si rekao u toj drami i sad ja moram da pričam još o Da, mali narod je najbolja drama ove godine, evo, jeftino. Znači, ja imam reditelja koji bi radio taj tekst, ali džabe kada ne postoji pozorište, možda i u Srbiji, s obzirom da rušim Beograd na vodi, pa sada ide, koje pozorište će to da radi? Pre nego što čujemo publiku, još jednu pesmu si pripremio, to je Hodnik. Ajmo sad kroz taj hodnik prema publici. Može. S obzirom da sam iz Niša i da svi koji su došli ovdje uglavnom vas poznajem lično i drago mi je što ste došli, a ne viđemo se tako često, ja sam ovu pesmu odvojila za kraj. Hodnik. Ja sam hodnik kroz koji duva promajetina. Sva su vrata razvaljena duž obe strane zida. Ljudi ulaze i izlaze. I veoma je prometno. Niko tu ne postoji zbog mene. Niko tu ne postoji ni zbog koga. Ali kada se sretnemo kraj neke od odaje, znam kuda idu i znam čemu teže. I time shvatam svrhu svih naših susreta i svih naših rastanaka, dok ih posmatram kako prelaze iz odaje u odaju, ne bi li se ponovo sreli. Hvala. Primetili ste da smo obojica na ti sa Milicom, ali ja moram da kažem sam na ti sa Milicom zato što osjećam strahopoštovanje. Ozbiljno. Mislim, prvo sam se začudio što... otkud ja sada da vodim ovaj program, malo sam bio zbunjen, a druga stvar, zaista ono što vrlo ne znam mnogo o njoj, ali ono što sam pročitao, pomislio sam da mi je sestra, ja bi vjerovatno, kad me neko bije, ja zvu nju zvao u pomoć. Toliko osjećam tu neku snagu u njoj kad čitam njene pesme ili kad ovako pričamo, znači kod nje nema, kod nje je sve džaj ili buk. Na papiru. Na papiru, sad ne znam kako u životu, ali dobro. Ima pitanja, nema pitanja? Ja bih dala jedan komentar. Izvolite. Ja Milicu poznajem još kad je bila tinejdžer i tek sam je u stvari sad upoznala preko njene poezije. Drago mi je da piše, radujem se da je u ovakvom društvu i uprkos tome što izgleda kao lepotica, ali ne lepotica, odabrala teži put istine i da bude direktna, da se kroz život ne provlači, da kažem, kao glista, lakšim putem, nego da ide grudima pravo na istinu i da ona u nama pokušava da nama predoči da je istina važnija od toga da se živi jednim lažnim životom iza te neke fasade koju taj put mnogi danas biraju. I ja se radujem da je Milica postala pesnikinja i ne znam, Milica Stojanović Nišlika, ne znam, možemo da ti smislimo nešto. Hvala vam mnogo što ste ovo rekli, odmah ću vam dati reč, samo ste me podsjetili, pošto moja supruga imamo sina i ćerku, sin je stariji, ćerka se uvijek ugledala na brata, nije htjela da nosi nikakve aljine, jer Nitola ne nosi aljine. A onda je neko iz familije rekao, Nađa, ti si prava lepotica. Ona je rekla, to me sad posjeća na tebe, zato pričam. Neću da budem lepotica, hoću da budem jakica. Evo jedne jakice i to pravo. Izvolite. Pa evo, meni je izuzetno drago i velika mi je čast da sam ovde, zato što Milicu poznajem skoro ceo svoj život. Tačnije, upoznala sam je ovako. Bili smo, mislim da sada trebali smo da krenemo u 4. razred i u školskom dvorištu 1. septembra pojavila se jedna plamuša, tada dete plave, duge, lepe, sjajne kose, s jednim muškim rancem na leđima, ogleda kao sada, i jednim šarenim bermudama.
I ona je kroz osnovnu školu, tamo su išle, hodala onako tako odvažno, kao da je došla tu 689. put. Centar za obuku 63. Padobranci. Tako. I ja sam samo onako pomislila, pogledala sam je i poželjela sam da ju upoznam. I zvonila je, mi smo se našli u istoj učionici, ona je postala moja drugarica iz odeljenja. I naša zajednička nastavnica, profesorka Blanka Hadžitančić, koja je predavala nama srpski jezik i književnost, nadahnula je nas obe da volimo poeziju, da volimo da čitamo, da obe se bavimo nekim drugim uz ovo što radimo. Tako da smo, toliko mi je drago što smo i samo jedno tako malo odeljenja, nas dve, uspele da probudimo tu ljubav prema poeziji, a da je ona sada već sada ovako velikom i značajnom knjigom i velika mi je čast zbog toga i nadam se da ćemo se vidjeti na još jednoj promociji uskoro. Hvala vam. Ja sam ovde mesec dana i za tih mesec dana 15 kila debljam. Za moj izgled večeras pobrinule su se sestra odavde do ovde i majka odavde do ovde. Tako da moram njima prvo da se zahvalim, što bez njihove pomoći ja ne bih uspela uopšte da imam vremena da napišem pesme i da ih sakupim za ovu zbirku, tako da prvenstveno hvala njima. Hvala Boško, tebi što si došao iz Beograda, stvarno. Hvala Veljo. Što je došao iz Baništa. I Niškom kulturnom centru, koji mi je dao termin. I hvala svima koji su došli. Na stolu možete da se poslužite, stoji jedan ovako slobodan narodni sendvič bez jaja i parizera. Tako da u sklopu i u duhu sa naslovom poslužite se. Ako smem da kažem nešto, imam neke prijatelje koji kad negde ovako odu, gde postoji posluženje, oni se trude da izvuku štetu tako što jedu i piju, na primjer, za 700 dinara koliko su platili knjigu. Tako da, neću da im govorim imena, ali to su neki ljudi s kojima sam odrastao. A ja samo Milici da kažem nešto što je iz njene pesme, dakle, Milice, ne zaslužuješ da ikada posumnjaš u sebe. Nemoj nikada da sumnjaš u sebe, gledat ćemo tvoje predstave, gledat ćemo tvoje filmove. Velika mi je čast što sam večeras ovde sa tobom i sa profesorom Suvajčićem i sa svim ovim divnim ljudima koji su došli da tebe čuju i vide, a ne bi došli da ti nisi ono o čemu smo malo čas govorili, kao jedna stena, ali stena osjećajna sa srcem velikim, dušom i neko ko se nimalo ne folira, nego zaista živi onako kako bismo mi želeli da svi živimo. Hvala ti još jednom, hvala svima. Drugačije ne ume. I pošto ne ume drugačije, hajde i mi da budemo svi kao Milica. Hvala vam svima večeras.